dabba ni be shamba like ami na won banam like ba pabe o ko nyala amle pa still kana ku monda mbami inbox ni mana but ina yala ne baba inboxer tanan bashire akwala baniranga dunya ngo akwala banga ba te gumma amaka yo banyara la ya yelo ko to chekati azan paute banam na zadu ma munam du kagasi muntim mina za sanya vlekaton patala an fe di ko pun kati akena dungo pun yetiti za enfant dem ben zanti sambana nam keji jimo kati pi bol inside tamale guide com tv zo en yulum bona abu muaz zo miti anan katare kanon zo sun bi ko tamala nirba yiti dungo puni en bilala nirba yi ma bazan hatulum bala kabkana dungo puni ne zamba wo ya ma poika chante zamba wo ya tinya yuli yeto achel zon ma nyame ami maman février yeto ambala be okay to bona te yuli nya kamane do yillana de tuni obi social media kamane te ma TikTok, Facebook, Twitter anku mi lolo kam karanye social media de tuni do yilambe la ya'lamuma kadibu tu wulan tunete yelba kare viala wula ka tahre nere ni viala ma la zonga hanu bole Muhammad Ali la dumo punin table ala san fati ka soka miu fati blinks jaka namba manabi kana bamba yi manabi goya to gomna boy gomna de tuni kuna Can you learn to film? Okay, that's beautiful. So I don't know. Blinks and starting bros and being starting men first. Okay, so bro, Anya is on topic ma and song ma. Tungwana dizuye pam katinya ka dabayanama kababe social media. Lala benuma apambo pune dituni anya do ilana kabe social media. To social media mami denyala zaman bani. Okay. So the meaning is zaman ban ma ti izani ni samna ko kanna katabi be bangsam kanna ma tabaza jwella ta'abu ma ka social media ma bian bo ma zelbi be zela. The question should be wula ko be social media ma be boko nan de social media ma zo ma amliya pa be social media karinyala ba malan nan da abdilam kamliya pa be social media karinyala ba za ko bian me just to ma be social media de vorla dunia ma global village de vorla dunia matna so information share kam don gwar ka bere don kwar ka bere don gwar gande dunia za ko ba za no to mali la information ka ci bang ba za ko bian ne be get entertained then the mazas again. So the question should be that on be social media ma boko be social media ma no because you can't entirely ban be ni prevent amelia pa never be social because the nyala zaman ben kama min shabda babdi yeto the same almost the same topic kan yaba nyaba halta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tembe zaman shengo onde embete zaman wa funi ore mbela social media yes nana Aisha pa Facebook she nana Aisha de mbela social media e ma shabe social media ma non da da'wa ko kan yaba non da da'wa vola ne ba kan na onsan ta da annabi mala Facebook account official Facebook account kamel official TikTok account non da da'wa vola ba kan na onsan so social media the use of man yale shamal mi benefitra ka shami biani kari sa'anda ba be shabdala da nan tun da tun shale kari sa'anda ba yule aya ba so da dole yin won usar ma usar sham dan yara tu aya bo aya usar sham then kan nirbiyan zan definer you can use it to your benefit I mean to learn usar kara breaker so I am be social media ma sham so to you the benefits ma regardless like wulaka ayune desavie talenti maybe do ila no be social media kama na funku yelma do ila no social media jago one shabanye dabi yelana kan ya banan dala dabjelam okay kaba dabjelam ma mi tija tam shelmo ka physical shop na mandi la nyale ne banan online business na pam kan na deliveries shop ko bian ko harania makaka shitwa
Karnya online ma ka be nan da ba advertisement nan da ba marketing ka nyar online visual customers ka ba dara ka ba non deliveries tar ba ko ka shi to ka ko yin kan ma bi ko non deliveries so shop dan mbela ma man la nan da ba da abjelam concern ma na ti yer na je pour nyami amelia pasha bang ba za be social media livre live shele jago na ba sati anyabo o maybe objela social media man expose ro man objela social media ma yari yeto ashanga da normal circumstance jago na ba sata no amelia pa babe la alzama so that's where the question comes in man kan never voir bon amelia belinyo ka wala ko bi social media ama shab ko be social media amelia be kanya like so has so later bahamba na amelia be nyama but banye amelia be kanon very loud kanya ben non loud ma ben non de ben shama de voir la attention kan na basane and la attention ma it's negativity so kama ya shamo la nirmo ma be problem nyam maybe anya amre pa mazo ka dunati yare to ashere dem ben nan diri non ko pa amre pa ka ba ku dunati yara bana kunye problem with la nirma ben dir fila shan social media ma misale tana ko ko masar ka pa ma ban na amelia ba par sar so an kunye pazam na ko chana ka be pasar so be mbana bazo ka ba pasar but once the tepa ku bana nan la amelia ma people expect you to live in a certain way certain code of conduct shanga yen guide ali abjagu anda nye pazam ka nto yiri juri sham akotola yila anda nye pazan ka dir alzama shanga akotola ndi la alzama anda nye pazan ka mar photo ma video ma barele social media sham ampanye amelia pa people don't expect you to be living that kind of life ayabo so la difference ma denen biano woran bon nyela amelia bla bon pa amelia bla to nyi nete panye amelia bla ka live like mun pa amelia bla that's why can never pa reason conscience bon anye amelia bla da rebuto nyin nang dongo meaning mumpa amelia bel nangle although it's not right but then bribe nyakar maltale pe pani nya amelia bel so this have pe extend la galmi manzan chang tata yidana that's where the arguments now comes that the button a chap ako be social media okay so kama ya shelmo karinan kama understand man malam pa ka problem no be social media haldi kunyelo bian kayere to ashanga de ban ama kama non okay with that because of the society ma the tuni maybe I won't be to akayo. Oh yes, manyin non okay. Sometimes mabe kamatem diano, basulata minta pa abma. So anyen make a decision. You don't just base the decision on your mama's zo. Alere me, a mina ni unkurambe. Ampa ane yente di ma vishele. Vima kansan karien tableau. Di tablan lamba. Agbaya. So never boire ne be mbaba never boire ne vishele dio. Unko boire nem pazang la na rete dima because den dima mlan kare dima. So ay nyama mania ne manam boire la. To ape nyama ba melzang samne tadangma. Be pensant la complémentaire mbaba ka wala ka za ala ya ka za pa de fanzo nandongo kishino ka babela. Ayabu so resa manam pa brengre vi apon kuna dangman yes so nyini nyin ma bitaba to ko ma Gen Z parents be Gen Z nerbon bandi babanye be ya shabe babanye karnyeta so mun to be ha ngum mama do obaza ko be social media misbehavior so opa obaza ne be social media non de la me ngum be karnyeta but then ampalle telamba ma beyond the mama okay telamba ma okay ban pa nyakama imben nan de shamwa ma de butuna amelia bel nan de be butuna nyeng baza amel pa kabi social media kama TikTok ngo kanyin pa alana ka baza ku yega liga ka chanyo adomya poro ko ka kana tazan wo camera you get it tanam no ku jeneta pa be live live sham on social media ka tan maman be de ban maman baza live sham ba bian ko ban yel ka jimulu be ko zonum baza ko ba kama ka live live sham on TikTok kwa ozonum baza nyarle ka banti jene ka babda alzama ka jimulu yes kama ya shemo de mala chongo ti yulun ti daba ti yulun kama eren zangbaga nyapolo haldi ku pa private part chongo aba yulun ka lo sheplo langman zanti ni salama yes chongo ayul de mala la ka ti daba yuna no dab shabang bang like excuse me to say dab shabam za akabazam excuse me kama as a responsible person ba yetanda yire te liga nan kan mer volle la danya ma aba ma yapa ya no liga
o yego liga nirba ni an ko yega liga maybe adu amina pa doshi but mpa ya ni yina sambanni anti yega be solo ni nirba ta nirba na Allah ya kan yega liga anye bangalma anya bo be mana abanan zang le bala singlet so mun bino bin yela ban makar nyetale mun bin yano o kana TikTok and the exposure mun ba content ni share bara o exposure mo mai akal dam do bia nan da bin shama amal pa apa ba zan nan da bin shama attractor la de ada opposite gender attractor ba matrama en nilo ba za yang babel man discuss abaza ala ya ka zan mo mai la pa ko nan da na su shanga bien de yarmi aya bo so ngom ka pa ngon nan lo like bari be galam ba ni pa mai pa kan nan delma apa ba ne le la ma vie mo ko to yela to check ne la na asana blinks in be social media and then pyongo dezoe pam kanya ka amre pa ku oni to changa amre yile be yin warwa ha manja ko ni to changa amre yile ente warwa ka zan camera ko ma ngara bahra lama do you think it's right? Okay, so to learn zang pa bazanti a viewers ni pour songs anten julanantia ha o yeda na kan kushi. Yeah, of course. A question ma wa dia la tabne I understand ya. It's okay kameli a patchang occasion into wa somehow ma like ndi bujuntam no zobat like ndi binyar de galmi all together but it depends on washala warma sometimes in changamle you don't warwa wa my inquire is some zembelegram man 1-2 I don't think like the real problem and the paga mele pazan camera to three ko zan ko buna I understand ya be ko mama war some washed mum mama subi no ko mi no wa ma rakia but pron la like excitement shelo na be the punma like okwan war me there are some bishan bien ka ambale na phone ba now so ka te lihir la ko ka vimala dizo ya pam kan chung occasion nto wa ka kuna nte lihirle kallara ka vilang banye mama okay so la we ma la wa ma so denye shamya kamane poika angma video kanye waka warabe maybe video ka kuma nyina amre pa kazan no social media more times gula ke feelera more especially you ni dan ma they can be offended zankpa comment shan nirbene make la video ma pune ito tiarela yeah definitely why not I mean teton kulu ni selma ba the problem yela tanku tamba ba pa ma mi so ndai ma na pa ngwana complete building mbali o imi ni ba pa ge bo so ka te ba ni so tanku ba pa ma so amama ko mi like di kunya yidan ka pa ba complimentary on o so you don't expect him to feel okay come on this young you don't do my pam but in that picture like I get comments a lot like Avila what is our comment so so you don't expect him they like go you through a comment can upload that the ben champion yellow too but the mila to suhorne I understand it come on man like this milan suhone they apart from picture share post ma the comments are just then na kunyele ma balama like after that comment man there's nothing behind it yeah okay so te dabiam ni nyesha ni amre paba more especially my video kazamba social media pam de be maybe I channel kuto ta'azanza but because of social media anto poster ben sha ko kanate inte inbox abe maybe ko get access to other accounts ka inbox buto nsabriela ma yala na bu sabrata nan majire because da bane be shama like ami na won ban nam like ba pa be o ko nyala amle pa still kana ku monda mbami
inbox share ni man but ina yala ne baba inbox te nan bashire but kama man like this na wonno nam zo nyaba man do to ku biane mpa 1 year ka between Facebook inbox ne because ko harban shani man so like ku ka business inbox man okay man to direct part am share ba kama ku be Facebook mpa 2 years ka ba download messenger kar ko nyama ku decide ka uninstall messenger labe ka messenger kale ku bien poster pictures bakaka ndisa maybe fan shelting yarma agbanin yar nirbu bin yara kan yar bin shalon gorgun ne dunya ma pune kan nirbu ba comment rabin ya ba sokutu saba de pune yes so dinan ka maybe kaidan feeler ne and the social media ma because of comments min de tap ma ka expectra na yi ka bi lama atanere de viala. To be honest, I'm blessed with a spouse or he doesn't complain because like the man yelling. Come on man, Ndulan like this or be TikTok but oka account. Okonya spectators ma banku. Okay, I could type it TikTok man and change you know only oka account. Kek bayre nung la abi yo kana jela. But Facebook me or Malay Messenger Facebook but he only interrupt with Zosha Bambe Slimin things because Obana in Benimani. So he's just keeping in touch with all Messenger ma. Is even hard can you then post a picture. Mani Yuroma, yeah like Otoy Junior Pum, like Ogoye Pum, he has been to Dubai, Japan, Azerbaijan, places. Come here these are pictures. But I couldn't photo. Okay. Akpo picture. Akpo nyela akpo phone akpo nyela picture via la barabe nyele. Like Yidanuna he is strictly out of social media. Man represent minu. Ka was okay represent man. He's okay with it. Yeah, okay. So check out so here go into vote come ka so I could be lol kam ka yuna Gairo Com TV zone bon inside tamale kan pound dia jande kama to subscribe to the YouTube channel ma ka follow it on Facebook TB TikTok bazan haye santo follow it on TikTok ka atira ne yene shama mankan exclusive way na mabanan timala ne mama ne makam ne ku yar chongo mankan pamang kare yirna ma compound jandi di kunung makanye yonga ka babona dripra de tama wahala mankan ne ma de kunung affordable ku mama ni tom ni ne ma polo so a changba ka mi an yene shangun kwen par gam ne ye zangotungo kanye karma so ti an yisene zaman kan namba zanta agwai ku bora o ko rejese ne ma ni kama ku bora papa ne ma gwa bendo me papa gwa yar jese ne so an to chanta da cheka to vo kon kalama. Okay, tu veux comme kalabna Blinks te table highline nyala bambe tu dumo puni Blinks chana ko pal masane sometime ago kamantun ku yarmo di kunun kaidan ku mai sofi ne kawula recently ndanye ka TikTok ka chapter tawa paban danya ba karinyala amriya paban nda zubu pune karinye yeto ashan kunun nan kapte bete zabra imagine manam ti danima anya amre pakat bi ota solka bi maybe social media debutuni agwaza hazan hanka yune kama yeto ashan ben debutuna anandale yeah I to ama vielpam dinyame mami bayan pa ban timbe shamana ko 36 inches ti andela 4 pa karnan 10 but dinyala an majil shele zanta yidana nyele kama man like this mama mima yar pam bar to pam nin zan camera pan ninne hal evening address issue shele don kulbi nyamane I understand yeah kama man like this my husband always try his best to stay out of problems like na jinye that kind of issue ma but now so hal money mai ku gumba kan yidan la'arso mami na ka business mami do ma mal business I understand yeah so mam believe wula business yam buo maka yara ma ezino no ma
it's not normal. Na I dan la. No. So yeah, on a serious note, like man, I don't think even kan yi dan bawo mamman biago ne like mamman ne tamman jilin shele de banan normal ne like anyika beef so social media sometimes I talk post a picture can you comments like one hateful comment ko em bela phone you ignore it akwa ignore yele me but bazam ne maybe so come you ko porsa sha ina te because like brother woni yele ma busula te mini dab maza hala ko believe na nyang la yidana baba sula yidan ma understand so if I genu so tua and tabla yidana understand if I protect maybe freedom shall be liberty shall do man tama ka ko bon maybe aku hang on it ka jene a overcross a limit jeto ashanga bi agbabe ntua de puni understand agbabe ntua because man like this I love being in like on social media ma I enjoy social media ka for mama pictures zuubat den li hala zuud de bortiha if design startele de bortiha so babu borna nan ban shaw de yantwe ni dan ma ni sesele ko mind to ne ko ma social media den ni den sane tuli de chopam ka nyama kan dress rishele maybe ka soku engel ka galma I understand. Mama mima. I love to drip, but I drip like positively. Like unko manage me, make sure like so ina yen dress in my chang also humba. I understand. Okay. Because unbelievable maybe ka social media man nyele. Hale di nyala konko ka kuzan camera tilju ma picture. Post le TikTok be social media the mala you yina mbale shili dwell palela because apa sharo dwell palela ni vle shabde be nya but dinye social media ka zan mbaka believe njuka mbe so yina yen talent yama ari yina papa le ba de sona am postel ma because ko bien me kariyam bendir phone nem kan dirbe share yele I understand it. So sometimes the kutumnim hala idang ba yukuta the liberty ni okay the social media yimama ni like bishanga bien for your own respect so ni maybe agba yina yilne zo bishanga bien akonangle awakpan kar ni social media ma kai excellent pam cap to get access to iban kul daba lama ma chutanyele be awakpan kar ni chuta de yirla mina yidan ni bisham I understand it. The yirla mini mami paba we are very fragile. Like tukuna la vulnerable in a way. Na wonu kunam tshama te membe be ma nyeyin. So nirbo pa so ko biane ko mi no ida ni kunye nangban piem biela like ati enyu en confide me in OX. We all have exes. I understand it. I mean do bientelan kan kasita nan yele. But he is not your friend. He wasn't even a family member in the first place. I mean, when there are Bienma, he somehow lay family members. They are some iram pagora sambana. Maybe you buy you ada sadachi adamli unamin ngamli ya karbanane. The moment he bidden day kuka isunsuni, you have no business with him. Yeah, the nama. So if social media ida yon quartier gartawa, then yamne maybe o slider anti ya photos agba slider anti you photos. Okay, like beke yiri likely. The was not like my neighbors are so I like it the time. I like it blockable. I don't like supporter. I mean Dobian Tilankan block taba. You guys were not enemies. Either one them maybe former Benshaka. I could tika luna is mukula because I'm being betty. Okay, so I mean do you could be Tilankan. Choka mi parlo papa ku ñoo TikTok aboraka like aboraka garbo ton kan bro tiongo nguna de zoya tin yarne debutuni be maybe tin yar la karang mala debutuni amre pa be social media tin yar ka son mino pa ba benu to be social media ere ngore yorlam chan karanyala de c'est vraiment inspiration nti shabala ma anye ka de maltale mami ne ku yelma ani social media biago ne couple na understand taba so biani opana to be social media
Karenyi ben shadany threat to Badamilia. Kasumi bien upa presence on social media doesn't threaten Badamilia. Ari boy blinks, boy shelly. And Labaguma, I've said it times without number. Nirbenye access to Amelia Papa Pam Karnyala through social media. Then banko biano kapate shabna mal imano zo. Tende nye irin yashaba kwa kaka imano. Ana tena yusa Amelia be. Bankulu bichire. Ye karkuyela ako mium ko o mali yidana. But just because of our presence on social media, our loudness on social media, ka atting your attention. Can you tell your attention, Mark? But I wonder, Papa Zasa like any affair be aminos. And Bishabian they see it to be normal. And Bishabian they do it out of desperation. Bishabian they do it out of loneliness. Never pambe social media karanyela, but social media man yerban in it's a fact. Kan shabe social media karanyela o feeler la lonely o yidan kani o ka access to o yidan Papa Pam confide in us kar kunyela like mum present sasha kam obiala online sasha kam obiala online ka bo ani nyin amle pa hal ka tent mi ka kana be ko o yidan be base o yidan tin kuna shi 1 o'clock. Oh yes, Labian Madam Namzasa. I spoke about this some time ago on Facebook. Can never to Mazasa. No like never never Pam, I'm never the Pam and Ninya. Like trying to say that minimum Pam maybe you know shell nakati no. Somebody yibi dinyala attitude shell telam ne pite temanga. If like and depending on society, mama dan kan dayer ma kama changan karango. You are so busy, so much so that like 30 minutes is valuable. Now there's no mistake. Ka 30 minutes like aku waste it. Either ka nang late to man be ka ba dang yam pa na. Come on, Sina Mazotra Chakra program shall ka chante head office. And Sina Aziz. Kasina Aziz Yelma, o yerla o yanga, o yellow yanga 4 o'clock. 4 o'clock. Latest 4:30. One mistake 5 you young or not late for too money. It's a problem, and 5 no come young young. We no like otem pana tomorrow no late. And omine lambe too money, o kwem biala too money. And lere to head office man ben aller la reach palma and lere traffic man it in Belgazade nyala around 8 o'clock, so 8 o'clock or year office when you anything before 8 o'clock he will be stuck in traffic, so 8 o'clock na pa nyoko yi trap o yina o tem pa yang 10 o'clock, so actually pa yang 10 o'clock Can you 4:30 to 5 o'clock? Sabjem bajin the base. So mostly dabsha bajin the base. Mara pala dampa nunu tuntum da benya bapa. Nunu tuntum da ba. Bapa muka tuma. Kaji yang babiye to ashanga da benya bakara affecter be yang si dundwana ni. Ka ba mi nera affecter ba. Now zo never use never pa bapa karnyela attention. Pa ba crave la attention. Obinye la attention. Ma Facebook mi yerbian pa ngone fun katuma ai. Yagu mama, non katuma o. So pano ko to mana to en to ma attention shell. Now the karmala nyin dongo kama nyin zongo natana. Na wona pe to attention shell ma. Ama ngone fun katuma. Ma zo kabede na tamsha bank katuma na na bon ba pa. No be laster pa because o katuma like da ko do fura. Energy jenu. Ba ye to ashebo kanu ha. Be shaba mo soron. Mo ko melo energy. Ama nyum meltuma. Agba katam ba hala social media presence, so those katam emban na kwa makaya banko no very loud on social media ma pa ama ba pambia ba katuma. Yes, pa so ngba za nang engage on be social media baba o presence zibe nang la felt na la mon business mon dabjel be social media ma ayabo so katuma nye la nang barbo. Yes, social media pa ba pam madan katia ba conduct I never learn saben shanyami. Nyen Amelia pa, you have to limit the way you post your videos on social media. You have to limit the way you post your photos on social media. Menen tu learn be TikTok. Enta tamayoza. Amin afa moktara konka TikTok account or me so kampa mele TikTok account. Ka kampa te push man me anko push man en tena TikTok shell. Anko push man en tena TikTok shell. Enta akule en tena TikTok. Ka tena no mele attention tena. Me Facebook ko chema kambe Facebook.
On a même posté au TikTok vidéo shelba. Comment les mecs postent vidéo shelba ma vie mal là. Non, maintenant qu'on y a ma vie mal. Moi non oh, mais devient oh la ma vie mal là man. Quand il y a là, il pas exposer le man. But on couche dans un caméra pas ma vidéo quand play il a non background man quand non the share quand zamba mais vie mal là man. So most of all vidéo ribo poster vidéo dem poster vidéo share pas like maybe occasion na kaba ko cham ko ba poster la vidéo. Amelia pas ne poster pictures, am poster videos. It gives people access to you. Yes. And bishan lantom bien pam bien. Kamatin yarmo amre pa anto posto video ka son zang ye to akurshana ente commenter o damin o pass life so mansano personally mandejimi pa o mai rukuchi ka accounts ma like she said ma ka agwanu to ku me TikTok man kare yina ka kent darangwa yune niro yara ka like ra TikTok de mala ka yes de mala anto sabla nan kare yina ka che de nan de la but have seen my TikTok video link. Do you download the application, man? You can try. But you have to download the application. No, I have downloaded it, but I've tried it several times. Yes, the only thing, the man could like something like that. No. Sometimes go kada. I'm better. How you send my TikTok link? You send my link, yeah. Yes. Link. No for a link, ma chante les vidéos. Link ma una I am dwelle. She amale application ma. Yes. Ama Aika accounts. Anto ku email nang. Misale Google. Aku email nang Google TikTok. Then yimna kachi so bayar shan ha donc bien ka gbanu to. Okay. Yundele de la. Okay. But for to say pa kui but creator account to maybe TikTok, maybe TikTok it to maybe TikTok because man kala platform as well. But Facebook, you can be on Facebook without a Facebook account. Yeah. Shakumal account. But as Amelia Pa a conduct on social media ma. And la conduct ma me pam de year la home training no ma dan kama yerma. Amelia Pa ni vo yuel pam de be yi onkul o yi dan tam shel ma o jilim yo yang na. Benya Amelia Pa a chance unto laro. It has more to do with our background training. Bon social. Yeah. Ayabo. Amelia Pa shab ko biani. Hal nyi mamang ba akoto twe o inbox nanti yellow. Ndio feel. No. Akoto inbox la bane. Ayabo. So shab biani it has to do more with background. Bon social media. But bro hal ayeshemo ndi be sa'rat talaza bepam biani pure group influencing. Yes, influence ma. Anto misoba ko oma be oba ko be biashele ka mire kama zalmo na kuto boxingo ko te belama so bo pambe de mala be min besoin mbam mal biagune o manu to ko be biashele ko ba be biashele ma yo tran to mama to no yar da na besovi na so yo bi shabanku like ban min ko tula afana mbezo la bani mala ko so ba to ko be wisha ko ma be wisha ba wum sama kar ko ba kan de pala iren o ma ma be wisha ma de reflector la ma de ma nyere ma la ka ba queen yale but the reflector la kara boko afana ko kana on dahna ba ka dama nyale ba ko wum sama baay ka dama ba mi yale sham kar mal tam kala la so mbala and trust me afana mpamba be hento nyang da ba. But they are very compassionate towards bebe. Kale marsa bare samban na bambe. Afana discipline samban na bikajia. Den da yi maka. La ara pum ben karam. Na karam. Brian burtu be pamla na pour ma ye ba karam. Now zara pum ben karam. Aye problem ya bro. Sometimes aso to be ben shane. Kasoko bun ya harap. Ara pum je. Because I you me I maybe ni yer karan sherma o zon gbare nya afabila agbara to ku bende tamin barana to yi was ama kan te karan la karam to burshel baba no ku makan dato ko te bwa maye o yel manawo so ya fa wa yem badwa arumbala qur'an lan yalla no makan karam zo kan baba da ku nda ku yisila shukuro irin tanda rana shift asbasi wontan kan chang asbasi ka close ka pa chang karam wontan kan ba chang la blan chang la tedi kan blan chang le ka minu ku yisi shukuro chang la ya pa ya man ko shan ka war ko ba fo
kapta kana fawa yenda ba mana okay to ka ba chana kaman chan dwelba ka ba van ban ko ma irin aya jiji ya pa no zan yo zel ku cham mi za chan ma na da ka ko ma hel karma kan ba ba ti nan zan ma mi fasil blackboard ma ni bi ngoma nan zan fasil blackboard ma to ni fese one fese karmbe ma nan na darman tabala wa ko ba na ko ne ba cham tan ma darna okay to so man kam mbabara buka karmana kaso kamba na fa no to bu yes because o mama mbiko ha kan tamata ba ma nan ba zwaro me men shi no ko je mba ma ka to bu ma bursha ma mata no do ni bu bila bada abi ma karam so am ko karam ha yes of course and so Amelia Paba the presence on Facebook the palati and yeber bokoto kani be presence on social media bokoto kani because social media nyala tabi ba bani to akoto nyamla jipsi now on para ko na misa ante download TikTok antama yes oh no ba ko bien ma download TikTok antama kam mangum pa campaign termane nyama ala filana jam TikTok man fa na be denni na bi an ko ne karma ngo kan ko dola ne ajuwa ne ma wa'azun ma me chelle wa'azu dan ka tabo wum yongo an ma data shell ndana mi yise na zo 3:30 to 4 na fila kam ma ko biara TikTok da man yara apple na za na ma shama ba pa ngo bien mo mi TikTok o mi ban share ni TikTok ka chang ta download TikTok ma to fo man pa dar data na na mashup ka no to pago 2 weeks 3 weeks ma na zo na mashup da pa 5 days no ko na mashup da pa 5 days mais extra cost extra burden ka san jilon so ma ko na misa la ante chang o magbaza phone ko chante install TikTok kan to ko magbaza data man jilo so meta agba extra agba no data so anya TikTok ya the to ko to eba ne bare be social media because never pam buhandela hay never biam ba courses ba ko academic courses ba charla TikTok antinyar di lectures de linis ba ya ma mi TikTok ba ne pa ne ba sam pam bi TikTok no kama anya shamo first I download the account ma sports bien yes bien bohame kan impigi ambor shele kana algorithm ma bien antu lere be sha dan nam to yerna ya denia apia ira ban ba ja dan ma yi ko ndin cham ka ba ambita mala ko to ma access to TikTok yes tamen nam la abuse le pam to denia problem na so tamen nam la abuse TikTok to la ban abuse le shamo dinin che kama yunne kama ya amre pa una o dendu kulbe tune ban bi de pune ene senza ye to achan yar de pune ka ay ku ma su ne ka wura ka pa be de ne ka so yele you be offended so ni mumba za ngumbe because akuto ya mata ya tam shango apa akuto livre conduct shele on TikTok ka abamile la yele so banti yela hanyi mama na ka TikTok do you know pa anye be TikTok ko kanu na alata dani kurango maybe kwala ko hanyo ngum de funjifu but young guys on ba pam de la TikTok so opa anu ko conduct roman on TikTok shamoni mbansene ayabo so viye nyale na apa angon conductor o man on TikTok artisha ne shabi yem promptera o te pa man be TikTok no shama pa mo zo no be no viye nyale enyem mi gbaza pa kama sister Niyama de butuna gbaza be TikTok en live live shall de yenzang vina ntata ntabla yidana amle pa amle to ko be TikTok all right but then a conduct on TikTok ma then yon we en ne fon ko yelma an conductor amang sham then inviter da bakan nasare ayabo a composure am bare video shanga ne wo shon de fin yarma an war wo share a video namne it invites people to you yes ma dezo ka be ma ni liaison ka man dia Facebook ka man dia ba ni ben shanga ban damde on social media normal la price na to ko nyebia ko damde og bana social media o inviter la customers kana mana ko to price o insa yes ka an yele dabil won shelmo pambiane ban ko hara baya na man de taptama namdan ba pa dabil on to yele ka anye ko o yele dabil ma kava nyala ma ba ko han ma ba to ko mi bam ma ba pamdia mazala la dabil ma karnye kava okay kava non kama wala kava o mazala la dabil mam pelba niveau yuelam kar kunya niveau yuelam kunya ba all right ban kunya ba niveau yuelam ma mi yongo before bel niveau yuelam nete bio yor la container me ba so vite na ndaya nan okay yes an kunya bi niveau yuelam kar ka ba ka otopalis stu me ka to ba ko jambon na o pa zalo na ba eso
o rent la du ka yo container on de na ka do yele bala be esin ngbaten piar ina ngbatar esin thank you so o rent la du ka pa yo container en da dabzilam ka container ma dam papel la ni vo yelma ma be yo container na pam ka ko le ma yil folo ba so ran ko to capital ko yo la container ba on ko arabe shama hanyi ngon tumde tuma ka dil man tre salary ma ako to yo la container zanta pa so ba pam de la ba ko han ma no lo ma nda nyeso abaya ko kwara ka abaya ma title so much so that can never tell na ba no ne landam na gbana ko pa advertisement na ka abaya ayawo so de butun ma des o ka manikin nam janma ba bo ba go la bi on la manikin la baby shamba mal yinde ma kama man pa ku yalla representer baby but all na yele but don't expose rashama so den ma ba it raises concern ba ba shap ko no ma kamal nufi mi bam varben sha ancho inbox ni nto ku chat 1212 de tanger to de ten click me ka tema fana west brings you ibanye amre pa ba ka be social media ma irian song to why not ka pumpum dinan ka do saba ke maybe ka reply u kar ko bien ko ti yela ni sheden che ko saba ma kana to yi weselo ka banya la dabun wa bambi social media non ben sha ibu panka dina farsa dabuma pam ngundu bonu kere pune ko blanki ngumre pombiere pune ka de ben pomalo Dernato no but before then my end jumatam tizodongo or yele to ashende like nyimpa yam portray a certain way she dini yen chaka double inboxa double majila imi gender ngo banjila abora nyin kafa izaha abya ni mbragara ni na le like ni abora nyin kafa ma manga from as telegana twa so ba ko en yele nyine yes okay anye social media da la kala inbox so ba ko en yele nyine akobora nyin ku prop ma manga ka so kulu be miami mi reje bono animbe that is what I'm saying ma akobora ka so kulu be mi skin kala so ba ko en monde me no ku bang karkunya duo o ko en shebla inbox ne no bangami ni sel blue bono be violet and away from that ma a question ma what was it even again to zaman toni mane kama oy ku sabra karkunya bono banga kalama kana to ko te dunya nam kabanya ombien problem ma nyam ya te shabian wupsma and again ma ayidanta access da gba bieni yihre ni sabga so do kunya na ignore ila inbox ma so dadal ngo kama na buhar so ngonzo so mukanda buhar ya like how does TikTok kar inbox kar wekra because I'm not even bothered about nimani because nka harkani mani because hala kunya la nzokuro ako kate unfollow yima in kulli happy chess na bango nzo kuro ngombono so mama yam mwanda ni mina but like nye mbaji tambushi kan TikTok ntibe inbox ninya ngulli sapma kan ko haboni mane so like amle pabro kunyam ka anto ko be TikTok ma postera pictures ka view the picture bambo atabdina but kale bezang azakpa ngule sabar ma be ngule admire ma ka ko che post bezang ha problem ma yela brother ma yele ne haytira ndap ma man yiri biene o de ma la official accounts official accounts on TikTok this so the Canada poiron dwe den na ko kana shambala ma sometimes I go Facebook ndanyele katati yimane shi take Instagram kala kana TikTok Instagram pa kana TikTok so den tuta ma this haita patelan zamba TikTok ma kama brondi abuse ma ding man la tamal mo nguna ben shakam za biaiten nan tenem deal kare on the start mo di yelma ne ka TikTok ma bien bo ma ho but an user le sham in yelma like I yidana no yin nam jilma manager like in yanga kan yidan ko in fada in lo na bien min kan yidan twembe na laji tofik bien kan yidan bel bien kar nyal hal man soran yidan bel ma garay man yidan mamanga ko gba ko nun black o gba ko
dominator mo on TikTok so there are bin shanga bien kam biele ne pas zo like no ko pas zo ba you know ko be TikTok kan zoro ka zoro fi my sister because mama ngonde punka TikTok mba milankane so ndo ko en lehma betuma ande tun nzorba ban kan palam but unzor ne kalni vreshama hali yu kunyanga yidana madda bungo wati nyende babe bari kunyongo yida o biel biene ko kanye do kan on pose ba biene kanye do kabza be TikTok so there are bin shanga biene hali yidan ngo yi ka the problem baba ni yolo like one party I tell you nira do I Facebook na Mariam ma mi ne dadi bi wahala pam so nira to dry Mariam the excitement that you make like kan ko post ro bi akam nta hal bi ya ma ira ku jo enta da mo bwa like literally I had no work man tuma zara kpal la jili amani so biya ida ku ne mai ku nyuti na en gola camera zangul bima o ku na jinya iti nya problema o ku jidi tele abage video mbalama kan postra kan zonum postra week dana min pai ka status listening kar ku nyala Mariam kan gidan ngon kad problem but ka o elder brother alaji tofik ngon mai the problem he didn't tell me straight oda yella o sister one fati obe social media to cover the problem because obutum the gala shell ni mane but only make them to bima postable kar minzani anto ko te idamba because musula mangamba subia so onda ku yella and then I saw sense in it ka disahanye sometimes anto be harka shell ni ka ba mini chuta nyelete amamanga but ka soti terwa ka ni mamang gomshi ka so ngo chuta kan yin nan manga ka ba mima so onda yella and then kam mamang ku joet bo hamanga so nyamni dibi wahala sham yere kan ban ma bizo kan tapanye bima on est normal de retourner soir bima kama mamang to ngo no tapon ne ko harater selu because so kam mi no village Mariam so kam mi ouais ne jo so kam ko mi me so mara da batula so won yel ni mana kan papa no de retourner manam protector bima because hali ida bima chang mamba yenga o ya pa yenga mbayam po problem Mariam nzo zan defie kwa on one side ni ba de yo kan ngo mangum mi di wahala kama mi zongo ba social media ne Facebook ya polo then times ndaka TikTok ba WhatsApp constantly da ko yara tuma I understand so sama lankana afana west na ko yel maybe amre power bank ba pa bi social media so amre power ne ko yele ntab ma shem yela it's okay na be TikTok be social media but very put in a positive way because the internet ma batamda tinye pa ka jo harbima there are bishanga bien kati tinning de lepumpono ka tell you what next week ba kad next year next week I'm among you won't be proud of yourself born maybe at a jidu ka male good reputation ka as a bezonem kuto zanga tu abehe then live a positive life ka social media konko but overall live it a positive but island ta yi dan jilma bishanga bien ni mamam be nangle nganya te paya ama man te maniya ngula bro apa yere shena fana we kati te ko vaji donc ça no queen nzangshal and nyame kama mfun yelma social media the nyala generational bane and to see I yela pa social to le nyam biaran shal dem bedenne so na min mitigia social media si Facebook lo na mana ka date ko be Facebook ntenan amalia ko nan pa yargel ma no yim Facebook you are not being fair to the woman being we talk you are not being fair to the woman because ako to you na man lo kite pa na amalia ka nan pa pushro at lama like I na mama but what we are all saying is that as Amelia Pa our conduct on Facebook should be very responsible and leverage on social media TikTok kuma then kuma mi TikTok don content kunya videos nama mi pam kaba exposure ba ma nama pam kaba exposure taba dan nam za pa kama yayi man ko ci TikTok so even decide ni em de la TikTok ma de tuni as banten ibam mali dan ma
ayin bisham de mani abjami kamia nan da ban sha'ango ni nan ban sha da yin je ma vi kan kokari yin je ma tablan lamba de tablan yidana de tablan yidan lamba ka jiya gule mbe so ja mi pa boy ta come to stay ka jiya gule mbe kan beti sina ka bno to zan la wo ba nya manara be halshat so amliya pa we are stressing on amliya pa because ban na ban nan amliya nama ban yeto ana bala but you wouldn't amalia people need like society ma expect them na live in a certain way so them soul you must be very responsible so we are not be social media but then limit them a videos postable limit them a photos postable only postable ba na postinga so apa na post you are very beautiful yes. Wow wow ma to ko pa ma kita mbambe Facebook ma sa ya kama to nzo no ma ya ko chante ato ya kagia post photo ako kanu wow you are very beautiful kaso kanu bombo we da kabi but you still we share mo ante post el kanye manzo ako comment la comment ya na mo very careful na mo very careful I know where ayela you are beautiful ma true dena ako kata na thank you and next photo kono you are beautiful kana thank you and next photo kono you are beautiful thank you now the next you are beautiful then cham na inbox kaka ante na thank you conversation till and man so she nang very careful ni kap photo na ma post ban din yale like maybe occasionally kama tazana bien occasionally anto ko mba photo just because of the moment you capture ma be dan she ka gwa ku bupa ka bon thank you nirbe nyandri kaba bunda ndabe nazo ndati chentu mane be sha ka ta kpa mndan yan karakana ka unko da suit ya ndada la suit ma yene tinye promotion ka yela su ka ta ma ta kan man yene no kpa ma no to no ko kan yela suit ma now on Joel family house in the for na chanti yang so kani kan chamba yang aba so kani kan di kama kan ko ban kan ko chang ha no tumane ne mini vo shama kan be kaba ne ko ban ni vo shama nyama kaba no zo kan be imbe ama chekanti unku jina kama unku su kan ni vo marcha ba yem fuma I have so la moment so maybe I could capture that moment kama yela su tuma chantumani ka gbaza ko ma photo den ko be Facebook ba the comments min to post na man gasa ga to photo na ba and go ba photo then pa celebration shall yen then event shall capture maybe I was at ko sasa to kunya that nice photo once in a while photo ma ka to Facebook and to bahalen pe Instagram to bahalen pe X and to ma ba to kunya la photo ma so then kunya la photo ka nyam ba but can you malishly na makeup and chai eyelashes and chai bombo bi yar ka bu kar ku yanyi ya ay ngala photo zamba na Facebook bi ay ngala video zamba na abba kanya amelia pa no so la bi ma dimya solo limiti mi atbi yima but he conduct on social media ma then invited nirba kanna isalen pa ami hankal ku nyala ngo na so do ku enpiam nan tata attention shakar ku yango ngoko ba no pa ga kacha kar mala min do so ngum bian ma like he's very useless be kama ngum mi la pa babu amata min yar ma jinda kabana da ba yar ka yara ka tinyara yes so dimya solo into be social media tere yere bian but am be social media especially amelia bla an yon conduct amang sham yin conduct ma amang responsible live ma responsible kamina am janma basu ame ka shab su amin bansu amaza so vini endi ka konko is very embarrassing ka nya amle bla ko tena nto no very la ka nya mino taban zabra ba ka exchange ways ntur tab social media ko mari yidana ka tshabi ka timi yidana ma to hale recently ndanye video share on social I don't know whether Facebook be TikTok ma kandanye ma nazo bro vida agba ma pa one of the artists Karamoso pa some time ago ko rang ma video share so ka ami irin dab no kubien ma ka video at pop up yes ka sharanye offensive comment sha den da be de puni ka vida agbama pam kan yunda hal ti ku jitwe kar ya amre pa ne be social media yeto akati yara hala agba ku pa amre pa agba conduct na ki because exactly dan share amre pa de mala so ala sabian ka min pa sa yel mala ben ma ne won pose kan won feel bad on behalf of la because obanyela pa man yelo ya ye jagoni am jeni you should be very mindful of content share and creator ka yolo yempo now ni na ya bagafara kamel videos yarna mal ba ha drive no de bien
na so yarna ko mel ba ha driver namne haka bishab jang ba ngamle ma kam no to ko post kan ya ma ko kan me ko comment en refer back to la ya haka traitor ba na ban tan na bishab yele mana la ne ba ko jela jago pour na on ko dam ba zala ba bela na on ko dam ba so sa sha kam yarle anye la negative bi nyama nyi den ko be social media la sumo gas yongo ana nga ma nang mala bi twa sha ban ko bi kar ko mala ba kala la ma kam ko tan nang de yeran ma la video sha ban ko creator kai ti condemn le kiano no they are having family la ba yarma but have fun man people are keeping it waiting for them to grow up waiting for them to become responsible never tan nang amle ma ka ta pil jo abo kanam mistake kaben sha ko na ka ba yina na to comment as a responsible person bazan le tiga no mo life ka ra livra so la ba yarma za sa kama dabun it's not necessary ne le fon ku ya ben sha man bala desire la wum subman mami pa vi ko ba bien in wum se pa ka vi bio nini bi ya champion ko to na ha camera na ko ye to champion ko to yelle so han to ku nyibiso ko no very loud ha ko mi no tap ta ka ya mun za camera pa ka respondera wum subman ka yina et zone magbazata dabma zimia solo I want to use this platform to tell you that isha bien now so I complain and party I pa fablera I bazana be social media ndo content shanga kan yor magbaza to den be content shanga in creator ni to shanga in piara to shanga puni in piara karabanya ya ki piar den in use la platform ngoni yele now so I pa be en fabler la terti ka to ko baneti yele zimia so agbaza no ko nyi ngumel pa bangmana apa magba mala feelings an conductor amanshama now so ozo no mel muturo benchang amliya ya ai batisa ya nya yida ko ya ku yego liga ka woro nyu ka ba ida magun na de shama to zorfi be jimal ipa aba magbaza so zimia so le ba yimia den so mpo ya pam ka pa ne bantu tena dungo pour ne tes enfants dem bien zanti de pebe ba mi mati ya de mi pete mi mati ya tiza ku yar ma den ko yan ka biel ma kar nan vient yalanga ka tiza sa bien because bantu shabma te shab sisters ba te shab man yan sa te balama dezo ti yel ka ti di de nan ta enfant ti mi kulu de ya to tiza ku ha bien tinya o yel camera to akoko recently girl so Satan in love o banda anye jine nirbi da yirna and dibo adin be ka wulu rabe no okay wutilaban ma ngumi invite le to ma don arabe no derbe yina so to kon so he so kam za sa tun ko jine no ma te bulu so borm te sanso jil bien nan ka biya kuma biel ba ndi ya man kan ne amamo to ake yende zo number zanti so anto boy man kan 024 2141831 024 2141831 I buru am no problem to you tawa baby kawa ka okay so les enfants sont tabana bantu nyesa kana ka tes enfants dem bien ma zantinya baza tulum ba ka kana medita ne le chanve yanga jimo katipi boy inside tam gare comme TV zo les enfants sont manager same nyeti si o pa man pour ka programme kan now you go pour ne ti bi recare viala tenan dam na tes jimo tetebo zantinya assalamu alaikum abanga batu yulu yanya